Mama Monica wo wase kropon ono so agiatum ya wo hwe Adom TV Premotobre Kasee na ochredom Abrantie Amakye Dede enso akoya doye wo agogo Presby Hospital na Fe District Health Directorate no wo dwansa Asante Achim North e wa Asante Mantem wo de afutu ma sayare we de hia ne se obetwe ho afiri onyonko ho wa wo hwe wa horo won sensuo ne samana na wadidi yi ode Adom TV edi nkomoi ya wagini din yie ewo Ghana hanom na ochredom Abrantie Amakye Dede e de afutuo ama Ghana fo nyina se eho behia si ebekoso aboye eho ban ne yadi enhyehyeye a mpanyinfo adi egu akwan mu sebe ya coronavirus yare no ase entretre wo Ghana no wode sansemi tudwa ewo abra kanem na hyebedwani a ne wogina mu ema nipa wonom ewo Asante Achim North ene Dr. Michael Edusei edi PPECB ene enyama foforo bi eka ho ekọ agogo Presbyterian na yaresabia ene emrono ahodo bi a ewo Asante Achim North abato empeso ane so. In fact, on a social distance now, Chairman Emma Governing Board of National Sports Authority Kojoba Ajman enso edi to just say Emma Ghana fo adwene ye wo mo say empanyinfo yi lockdown na fi ho no munti no Bible ho nhyehyeye no wonum enni so osimoma ye ntimi enhye ye ho de na enoma osi etimi ya boy ye ho ban afiri ya that is the important thing and paramount say president say why lifting lockdown that's what ukojeje abonten odo protect na bia ba protect na ka mu na mu ho poposo ne awo nchen no unim nua obi that yarewe obi a enim enti se kura tu a obi enti no so one get careful oh yes okupe bibia bedi no na o de yare na ebefi abre woni Yejana so Premotobre Kasee na ha na brema kwan ne de asie mu mo hye won Facebook nyina nyankopon hyramo ya bobidi yentimi amanimre ma mechira diamond ebeto aso e wo hode amaye mi ameso mo medi afia amankwa tamaklo kwajomensa brompa ona bobon nsem na no AC ohene ono ne yensumufo edite ye mawuli net na TV na hye e direct ye kama ajigo de hwe sound no na PR kwache wanso esete ambejina so na fe yimane ona akanso gina camera na chi Elizabeth Omare eye makeup no so Premotobre so wo ho abrefia geman so voice over no omodo so pa fire for fire etwaso